Puilano Chini Media Bias Sono Tipra Student Federation Sodrois Divisional Committee ni Press Conference of Pai Manza Pemabagi Hambai ya paro Kini Chini Press Conference ni Nahar Mungka Beskali 13 July 2024 TSF ni Puila Tipra Students Award Ngai Don Bosco High School Mandai Ngat Tangi Tongo Obon bagai tini sing press tini orang pai manjak pai kia Sini borong gonang Songgi Development Vice President Sodari Division Committee tai Bikon borong gonang Bikon Development Sports Secretary Sodari Divisional Committee tai borong gonang Abel Development Public Information Secretary tai borong gonang Kakjang Development Assistant Public Information Secretary tai ang Paul Development Sodari Division Secretary ngai tini oro jeng press meet khanya ni jeng media person ningman bagai black hambaya poro on bagai tabuk ang sini convener je sini program ni convener songjaka borong gonang Abel Development ya poro o merit award no tui teo kaham ko kok suguru sanen bagai hambai Nena hambai chini secretary no tai chini media bias sonoro pai ma kan bagai no bagai hambai chini program ke 13 July 2024 na thani tongo o program ke TSF ni puila Tipra Students Award o program jeng chini jaya subdivision ni andaro chini taklai bo sor class 10 te class 12 pass anairo buto category wo CBSE te TBSE wo top 10 high scorer top 10 high marks no no sung award ya farnai o pandawo jeng kebama students ro borong ni ma khasong le phainai borong ni kebama school ni phainai te buska mo tamo borok ya appreciate mo na amne ti box sare jagnai ndeke jeng o award khlani ni wan sumung baike phaikan ke taklai chini Tipra soroni bisingo especially TBSE tai CBSE bo khulmano taklai chini Tipra soroni marks like no mane wan ma singsa ekdom belai kom khulmano ta taklai jotono pass ang kahe kono pass ang mane kono 8 percentage belai kom ani bagai bongo to motivate khanya bagai chini oya question ha jaka so program khanya bagai chini jara subdivision ni bebak school non thangai data collect kya arne bisingo busu borok busu percentage ma ka amro sung naikate nai bongo saye jeng 7 categories nam ka a 7 category ke top 10 high scorer in class 10 CBSE top 10 high scorer in class 10 TBSE amti ke top 10 high scorer in class 12 arts CBSE class 12 science CBSE class 12 commerce CBSE tai class 12 arts TBSE tai class 12 science TBSE amte ke 7 categories nami jeng joto category no top 10 high scorer no sung awal ya famne obno karibo chini thumung ni haporo eba sports ni haporo je chini national level eba state level represent kai phainai omte hering sungai rono busung awal ya famne o jagabo chini yangtei borong no sung chini yang ni chini hamjang mornai tai chinoro chini yang ni buskang ro borok tamo ya prina ke sono tamo career choose ke sono amti hai ro program sun organize krai tong o jagabo jungno chuba khakma borok no chini kebama contributors tong kebama donation khamya tong borok sun program sonja thani belai chuba kha chini kebama TSF khamya tong borok sun chuba kha chini kebama intellectual chin society intellectual sun chuba kha tai kebama sponsors ro sun ma hoja go program khaiteni wa chini tuimok sun sponsor khaikya program chini Porolmala traders ro sun sponsor khaikya chini bikas harbor sun sponsor khaikya te am haikeno jeng media ro yang tipo jeng chuba musan ta boro sun chuba kha yang no
हामबाय दङ बलाय बेके हामबाय जों बे सुबानाय रङ जों अ प्रग्रामाव तैतामो एक्सट्राअर्डिनारि क्लाइमेट नुमा सुबान के जों अ प्रग्रामाव जिनि ताक्लाय बोसोरनि क्लास 10 de 12 pass on to the sport number running happen chini amno karibo halka kota exam jemon gmail advance need logoje kaham marks by placement mana rok ma jaro bono musun boro na yakanai apni bagai angkoyo chini Tipra sarok juno o program khlajini juno support khlaidi morally kon support khlaimano tai financially support khlaimano tan ke jung tabu jara program khlanyani bo sopai kya hai pano jinte bo support nang te bu suba mona mona yante te anta se kwanyam sungo jung je data collect khaimani obo jung bla limited jung joro school je school thamang sak jung thangka je school koto thamang sak jung thangka hai pano kama students rok kaja tongmano suppose kama students rok je above 90 above 80% thunai rok no jung khobjai kunga ke borok suno contact khlaidi juni chini Facebook page pun contact khlai chini Instagram page pun contact khlai di eba o yang te ching number kok du ya par nai chini kok du number hangke 9366 480827 o kok du number angko nya chini nusna no sunbai kereng di ni no si no ni marks rok aman tong khaba so no no chini hamjong ro nam sungo sungo bisa corporate khlai asuno to yang paithoko mana sanam sungo chini biskang 13 tarik July ni program norok jono support khlaijadi chini initiative jeng future te o kotor ke klaiman tong norok sona hamale borjadi te yang support sa thangya chini press chikon so press briefing no sangaron thalasi